nikitaka collab na Fizo kwenda kumuomba I'm ready akiniomba pesa because he ni artist I can naweza nikampa mimi nikijiongeza usilie. Sasa unaweza kupenda wewe msanii peke yako Burundi nzima uhiti peke yako haiwezekani yote ushabiona wapi. Sasa bibi biramaze gushika ukifuza uwundi mukobwa muri iki gihe uri kumwe na Bernice but Sabi amaze kugendana n'umuntu amuruta imyaka numvuga umushuga mabe ego cyane kara akazi kanje Kigali mukorogo satube arabisi ego satube baramaze kwihakanira ariko baramaze kuzinkororera ntabwo ari umuco mwiza ugiragura abana babandi wagira iki ugiragura kera wewe buziko banyita furungu satube uciga wakunda kuvuga kanga mwishuri nawo wa mbere jewe ndakubisha mbaye kuricana nari uw'icenda satube tuze tugusabe bitera atawezi gukora je nozizana muri secondaire nagiye gutangura kuvuga 13 14 mu majambo yose twavuganye ikintu nababeshe Wewe nisiza kubaige don't touch Jayce bakozi ba Bujahit TV twari twigiye kwanza pause kwanza gato ikundi kuguma tuvuga namwe amasaha yose sivyo none nasi amana nagiye cyane ahubwo nukubwira abagwiza tunga abakaza bashiramo imitaye yabo bashiramo publicity zabo mu biganiro nk'ibyo bavyiza mwubona ntuzenye brand ziri ngaho nibaza yuko ari gihe ciza kuko ibi nibiganiro bikurikiranwa cyane n'abantu. Nisabi murache yifuza kumenya ati mbega hoho habuzi kugira ngo nuvuga yuko abo bantu ba supportinga cyangwa bo supportinga kugira ngo badufate mu mugongo sabi. Ni prove nk'umuntu wabonye platform nk'iyi mu bisanzwe abari kanuka ari serious kintu kisese kuko amaso urumva amaso abakunda ibintu ntabona kundi ibintu bibi ibintu byiza tukomeze bimeze neza cyane. Yeah. Sabi wewe uriravye nka Sabi aba boss baba bamaze kukurondera mukorane iyo ubemereye mugakorana abantu bashobora kunda kuvuga ngo mu Burundi naho umu boss canke company yari yose yo kurondera mukorane usanga mu nyuma hategerezwa kuba gusa ibibazo kubera benshi usanga batari serieux mu bintu baba bariko barakora aba boss bamaze kukurondera mukorane we ubiravye ibyo bivugwa n'ibyukuri baba batari serieux canke abasani ni busanga batari serieux je bon uvuze aba boss araba boss n'abandi baza baza ati je vraiment ndarenze ndagutwara Tanzania iki turabura kuva ngaho ukomeye ugaraba ukirashira mwanga ukenda 5 miliyoni 5 miliyoni 5 ukorana kurabona Diamond ugomba kuba ufise n'imiburi buri $100 miliyoni amajana 3 ukavuga ati sapida mugabo umwaka South Africa umwaka Nigeria ukwezi Tanzania ukundi Kenya hari n'abandi ba boss b'ama company za Wasili za Smarts nabo boss bakorera muri critère bakorera muri contrat nimushobora kuvana nabi muvanye nabi urumva urariya rero abo bandi baba baje ngiya zapanya bigomba kurangira nabi tu ibintu bidacya mu mpapuro nta intellectualite birimo umuntu ashaka kubwira ati okay we dukorenda gushenga amafaranga ariko ibya contrat tubirindira kwanza tuzogira genre ibintu nk'ibyo byo byarakubayeho akaza umuntu yigira umuboss muri babandi bigira aba boss tara aba boss byo byarakubayeho akaza hama mu nyuma ibintu birombe je ari umuntu kweri kandi nukuri Imana imubabarire yaraje ati sadubida shaka dukorane ndambye ati je mvanye na management ya Lek ntago nshaka ibintu byo umuntu ntwara je ndashira 50% ushire 50% urabona okay turemeranye ni partner turakora igikorwa cya mbere ari no love ndatanga miliyoni zanje 5 atanga iziwe 5 urabona turagenda mu kazi ariko naka kazi kamwe ko nyine twakoranye noneho uza kumva ngo naramu managinze naramushize amafaranga no
utwo byaravuzwe cyane ntabwo nta kamaro ubwo ariko byaravuzwe cyane wahemutse ugiye kuraba hariyo Empire muri rya video logo zora logo ya Empire presenta za miliyoni zanje logo ya Trust Nobody ya presenta za miliyoni zanje ariko ibyo ntabyo nashatse kugaruka ko cyane bivuge ko cyane nta mpamvu nawe arabizi none munsi n'ibyagendera paske kugira ngo yamavugwa iki bamuvuga cyane novuga se bakavuga Wonder Boy warabakorana muri kiri muri Trust Nobody nibaza yuko ari ivyo ariko nta mpamvu yo kurandira je nivyo nakare novuga ibintu by'ama beef sat beef biri mu bisubiza umuziki nyuma cyane gose ahubwo icyo mbona nobwiye n'abaririmbyi tubireke ubwo abantu bamaze kubona ko abaririmbyi batari serious kandi ivyo tutabikoze ubu bizotunanira tugomba kubikora ubu abaririmbyi bose dufitanye ikibazo tugashira hamwe tugakorera hamwe kuko ugiye kuraba abakomedi basigaye badusumbya viewers gitangaje cyane nukuvuga yuko music yacu abantu ariko barayifata easily tuduga tugenda tumanuka kandi ugiye kuraba arimo percentage y'abaririmbyi bakomakomeye ngaha ari twe bivako ahanini kusanga tubicira n'abandi bari imbere ntanze ubutumwa yuko twokorera hamwe twese wibaza ko nk'umuririmbyi mugenzi wawe akuvuze nabi wibaza ko biba ari ngombwa kumwishura rimwe na rimwe ariyo kote yo kuvuga ati harakanye reka nishure dushushe hashuhe ariko ugaca usanga icyo cyumviro cyo kwishura si cyiza kubera yuko gifite ibindi cyo none hariya kuko umuntu ntaza kubona ko ari showbiz abarundi ntibazi ikintu cyari cyo show business entertainment niyo tubikoze tubikora nabi iyo tubikora tukavuga harimo akantu k'urukundo ariko umuntu akagenda aramaze kugenda ukavuga uti ujyanywa akanyanga tujyanywa urumogi urumva tuba twishiranira ya ma brand nta intellectuality biba birimo rero ni ibintu nje nahevye gusa kandi narabihevye kose kandi narabihevye uzonsotora wese amenye ati ntago nkeneye kandi gukina games z'ubwana Sadbi hatajibu na staki tena games za utoto kabisa spend mwaka unaisha Sadbi hivi sasa collabo kuvyerekeye tour mu Burundi ko turabona zindi label bari kwagira ibintu by'amatour ku ruhande rwa Empire gute Sadbi tuko kazini sisi tunatoa nyimbo zenye tutaweza tukafanyia tukatembelea eko wanaofanya tour wako na ibikorwa ako Benas na gikorwa arafise Benturo nta gikorwa arafise Miseze Best Life konyene Miss Rico konyene rero urashira ko kwanza produit hama ugacigenderako ariko byatuwaje na manazi koze n'ubu ari tour ya Simba Jinja nka brand ambassador wa Simba Jinja tugiye gukora abaririmbyi ba Empire bagezogenda bagaragara ariko bakora n'ibikorwa kugira ngo mu mwaka wa 2021 tuzogira tour ikomeye cyane kandi ibintu byatuwe mu Burundi nibazo yuko no of tour mwarayibonye mu mwaka wa 2018 no love tour everywhere naragize tournée ni bintu je na twapanze twagereza innovation ndetse n'abandi bakaza bakabikora je bari bishasha si bishasha na gato ni Sadbire mwite iyo inovuga ni Simba bavuze ko ari Simba Jinja brand ambassador ni Sadbi azoba bihagarikiye canke nibo ariko je ngenda ku branding gukora concert gusa ariko nuvuga abaririmbyi muri Empire nabonye bazugira uruhara bamwe intara zitandukanye tuzogenda dushiramwe umwe kugira ngo nabo bagende bagura platform zabo na zenye audience yabo Sadbi wibaza ko byoba byaravuye kuki kugira ngo abo ba Simba Jinja bakurondere wewe nibarondere ubundi je iyo mpamagaye rimwe cyangwa tugahura tukavugana ndaku explaininga neza monde ya business biashara the meaning of artist kwa biashara yako ku buryo iyo tugize meeting for the first time ni ngomba ndondere second time hama ivyo nakoze imbere nibyo binserukira bikavuga ati
ujya muntu reka tumurondere kandi nukuvuga je mu barivyi benshi nije maze guparticipa cyane mu kurura amakampani amwe tugashikana ku rundi rwego nayo akanshikana ku rundi rwego bivanye nuko babona ati tukora n'umuntu ari serious muri business. Satbinyo yoba yironderera ama marketing canke akazi akora niko gatuma abamurona. Boss arakubona akavuga ati ndakeneye uriya muntu bibona na potential yawe page yawe byose byawe ariko akaguhamagara for the first time. Aba boss baratandukanye ari uguhamagara akagushira ku inzoga harya akavuga ati tuvugane ukanwa ukaboregwa ukagirante ukavuga ibyo wishakiye ngaho nasubira kuguhamagara kandi agira ati rero abarinivyi benshi bakunda kugwa muri iyo mitego ndanabibi akabanga gose kuzabara nabagiye umunsi wa business icyo ukuntu bovugana twavuganye music cyane ariko reka gato tujye mu buzima busanzwe. ni Sabi 2020 ho mu buzima busanzwe urabona yuko wowe warungutse muri 2020 cyangwa warahonze? Na nyungu isi yaronye muri 2020 parce que 2020 twarabuze nyine cyubahiro mu gihugu cy'u Burundi. 2020 twaratewe na corona nta tuba obligé gufungiranwa mu gihugu mu gihe buri mwaka je umuntu agerageza gusohoka parce que ukaguma hano urumva numva shaka guturi urumva shaka guturika parce que nta bintu bishasha ndiko ndinjiza ndiko ndazungurukira hajya nyene urumva ese cyoma basi corona igahera nicyo nsaba kugira ngo ikuguruka twigende natwe tukugurura umutwe tukora ibindi dushirango rero 2020 icyo kiri aho hantu abo bantu uno mwanya ndavuga abantu bafise collabo nziza cyane bafise ibindi bikorwa bya quality ariko kubera corona ntago biriko birakunda ama projet menshi y'abaririmbyi ndetse no babwira ko ari n'abanyamahanga bo mu karere bo bashaka dukore bari ready for everything ariko corona ikavica abaririmbyi mu karere nuvuga begereye Burundi of course bakorondera Sabi bakorondera muri Empire nico gituma corona igatuma ukaraba Sadbije kintu kimbabaza nuko ubona umenga abaririmbyi mu Burundi twisemba abantu bo hanze tugomba gushinga antenne ndiye cyuma umuntu wese yifungira iwabo my friend nugo ugenda hanze hajya ukababwira ati je mumvuze cyane ego ntibarakuvuza ariko ntuwabo harakantu bagufungira barakuvuza insemen 3 semaines bakagufungira bakavuza ababo rero umuntu wese yifungira iwabo muri no myaka rero muri yanuze system ya Empire nishara ngaye refika mvuza ntagiye mu Bufaransa cyangwa radio Kampala TV ya Kampala kamvuza ntagiye Wasafi ntagiye Tanzania uraretablisha contact za ukachukorera production zawe mu gihugu ufise contact ari rero tugomba kwifungira ngaha tukabakoma nabo bakaza kandi ndishuwa mu myakisa benshi cyane mu baririmbyi bazora baronderwa baza ngaho gukora collab natwe pourquoi nigo rwego tugeze ko uyu munsi mipaka iruguruye Satbazo cyane my friend kose ndashaka gose Imana idufashe imipaka yuguru parce que mu mutwe dutera inyota y'ahantu mu mutwe aruzuye ni ibikorwa byinshi byiza kandi bitomo bigiye kuza cyo gituma no munsi umva dukubita kamwe tubiri ngaha nta mpamvu yo kwiruka parce que you have a plan nina corona ni yahera mtaona mwenyewe ni faju juu unajua mimi nikitaka kutoka kufanya kazi kuna watu wanalia sasa watu wangekuwa wanalia sana ameenda amefanya nini amedekone amefanya nini sasa watu wangekuwa wanalia sana ameenda kutupa pesa yake anaribu huyo anaribu no what I'm doing man no what I'm doing Satbi wibaza ko umustar akoze nk'ikintu kibi dan bakamuvuga cyane ko cyo bari ikintu ciza aho ko yokora ikintu ciza hamana ikivugo cyane star bakora vyiza beshi ni bavugwa cyane n'abantu kuri yisi no munsi bakora vyiza cyane ntago bahabwa agaciro uzobirabe ariko bakora scandals bahabwa agaciro kandi bakavugwa cyane nikuvuga ko abantu kamere ko umuntu kahindutse basiga kundi bibi
paraporo y'ivyiza cyo gituma nakubwiye ati na wa muziki mwiza twaririmba wazamusubiza no munsi turashaka kuririmba ntugire icyo kumari Guys bakunzi ba Bujahit TV kumbere twashoboye kuganira byinshi na Sadbi ariko akubwira ati akajisho ni gahora mwitama ariko naco twagerageje gukoresha umwanya umuntu agerageje kuraba ibyerekeye ama comments na ama comments ndabona umenga ni mesha tangwa kumwe ya mbere ubona gute ego usoma babane canke eka ndagusumira batatu uje aza gusoma bakurikira sivyo ni no stress avuga ati yaga gacashira ko nuvuga bavuga aka stick utuemo jitwa paf nuvuga nurusasu ngo paf bisigura yuko Sadbi ari urubombe gwaturitse urubombe kandi Sadbi kisha gira sori indirimbo aravuga ati ngira nturise urusasu umuntu aziko gira sori indirimbo nabanza ndindi amaze nsohore kubera nina sohore yikiza abantu atomic msanii anajiongeza sasa mimi nikijiongeza usilie sasa unaweza kupenda wewe msanii peke yako Burundi nzima uhiti peke yako haiwezekani hiyo ushaviona wapi lakini unafaa kujiongeza na ukijiongeza hapa Burundi anajiaminia anajivuna pako wakongwe the meaning of wakongwe I know what I'm doing my best njia zangu wakati wangu yaga sasa lazima tujiongeze na sitakosa kujiongeza eti kisa nani ananiangalia jicho baya hapana wewe msanii popote penye huko jiongeze uende toka fasi piga picha kali kwenye gari kali hata kama wewe gonga tu wewe tia kwenye Instagram jiongeze go chukua tiketi fanya tiketi katembee Dubai jiongeze rudia unisha picha pale fresh tu no stress anarudi tena Sadbi atagase cyane alhamdulillah ni arundi yasabye ko Sadbi mwogenda kubatera mishima kamba turaza na Simba Jinja muri tawa twashaka kuzana na bamwe mu baririmbyi ba Empire inshallah gusa Sadbi tunataka collab nyingi lakini tunataka collab na Big Fizzo no music is business me I'm ready nikitaka collab na Fizzo kwenda kumuomba I'm ready akiniomba pesa because he ni artist I can naweza nikampa because tunafanya music business na yeye akija kwangu ako ready kama nitamuomba pesa sasa mwenye at a time kutafuta I need now Sadbi Fizzo akasema I need Sadbi he can come tuongee business tutie contract mimi nikisema I need na kwenda pale kwa manager wake natuma manager wangu wanaongea tunafanya kazi msanii mdogo wa nini wale akitaka wa Empire akitaka na wapale poa tunafanya business ni flow anasema ati Sadbi umependeza afu izina remix tuyitege jari izina remix mwezi huyu muri ku kwezi turayishira hanze nimezayo kwa song track yandi giye kuza shasha na huje Fabilove na Chris Easy AOB from Rwanda kuna na Ben Turo from Empire Avenue I think kizoba ari ikintu gikomeye cyane Sadbi hari uwanditse from Igachu Sadbi in the house vuba uduhe collabo na Fizzo nibareke beef babikore nk'abandi ibi kandi bihangane bahurira muri song bunge ubumwe people need that ni kintu abantu benshi bifuza kandi ni kintu impande zo mizorabira hamwe ariko dushaka ko bikogwa muri rwago gurudandazwa kwa business Sadbi tuvuye hanze ya commentaire gatoya ubiravye wewe Sadbi ukoze nk'umuziki muri iki gihe turimo mwerigeze gukora indirimbo irahitinga n'uwo baguma bagusaba ngo mukorane indirimbo donc ni turi mu kiganiro cya Farias gaturi mu kiganiro cya Sadbi ntivyari ngombwa ko tumuvuga cyangwa ngo yage ko gukora abafans bawe bariko baravuga amajambo c'est normal ko tubivugako ubiravye wewe muri uyu mwanya mukoze indirimbo na Farias ubona atari indirimbo yo tuma mwinjiza cyane bivanye n'abafana ufise n'abafana afise kubera mwese mufise abafana benshi of course but iyo ndirimbo
biravana twayiteguriye inzira iyahe twayikoze ku ntumbero iyahe ibashikane kuki kuko n'abantu hari indirimbo iherutse gusohoka yaba legend babiri bo irihe kuki idahari ni ukuvuga yuko byabaye ibintu byagiye utihuti gukora kubera naka yavuze ariko nta ntumbero yari ihari iyo ndirimbo urumva rero ivyo nivyo ntashaka Satbi uciga wakunda kuvuga kangahe mw'ishuri nabo wa mbere jewe ntagubisha mbaye kure cyane nari uw'icenda mw'ishuri bakuba ntagura of course Satbi tuze tugusabe biterawe atawezi gukora je nuzizana wa mbere w'icenda nagize cyane ariko muri secondaire ni nagiye gutangura kuvuga 13 14 ariko sinagi imiziki myinshi mu mutwe ntangura gushikana 20 wa 20 ariko mu banyeshuri nka senkane don't worry Guys, bakunzi ba Bujahit TV kumbere ku matereza nyine nyinshi basha kumbere nabonye umwanya nawo nyiri kuragenda no sitango yes or no imbere ko dutangura ariko ari abantu novuga bari muri Zambie bari muri Etats-Unis abantu bari muri Canada novuga abantu bari novuga ahantu hose ukurikirana Bujahit kumbere no sinkigaragaza ko magitangura cyane kizokoma gitangura mission dimanche 19h top gihera 20 kirangira ngo kirundi wa gihera kirundi kitagaze 21h top kirangira 21h top nikiganiro gisanzwe citwa Beniye Nancy na donc uno musi yari na Satbi nkuko undi musi zo bari Beniye Nancy na Benturo cyangwa na Miss Erika cyangwa na Bill Nice yes Satbi kumbere jewe ni nko mu majambo magufi shaka ni bo tuvuge yes or no bien imbere ko tuvuga yes or no sorry yes or no shaka bari Satbi Satbi mu majambo twavuganye ikintu tubesha niki mu majambo yose twavuganye ikintu nababeshe kubesha so umuco wanje na kimwe nakubesha byose Satbi yatubwije ukuri wowe urazi ukuri bujya wewe kweli urakuzi so umuco si n'umuco mwiza kubesha ariko kujiongeza ujanja ugomba kugira ujanja hapana skrokeria unakuwa mjanja pana uongo ujanja kama uko mjanja ndio unatokea kuwa like Satbi kuwa like Saidoni bazongi kuwa like watu wabonye maana sana duniani alafu kidogo Satbi umbabarire gatoyi ni nuvuga ntimumenyesha makuru yahora nkorera nga mu Burundi bisigaye uko asigaye kudisinga cyane nuvuga kuri page Facebook yiwe ni Ismail niyo nkuru agaragaza kuvuga yuko yaragufasha kera ariko muri no minsi ngusigaye udakora ukusigaye ukora ukuntu sinzi Satbi zo comment zakira gute Satbi ngo avuga ngo sindavuga ariko donc byerekana yuko ashaka ari we yagufashije wala utabisoma mahitso kera Burundi tena ulilie tena wewe watu wanajichanganya mimi nimekuwa hit mwaka gani aitangwe kwa 2009 ile mbaya 2009 fizo da kandi kini nacho Satbi ari muri bamwe badufashe kuva ukuri nyarwanda ngaho mimi nyarwanda alikuja hapa nikapambana na alafu hapa kwa game hapa kukuwa mtu nta muntu yari ahari benshi bari zabura uyu Ismail yarandaba ku televiziyo nk'abandi ndakubeshe iki je mbeshe ngo nunguki yaga kuba yaraje 2014 2012 ashiramo contribution yiwe ndabishima ni byiza yagize neza Imana imwongerereze ariko warabigira ushaka ikindi kintu wakibuze rero ko wakibuze akuna vinafunga na kwa X jewe nije nakubwira ndakwica ndakononera you can't mimi niko mtoto wa Amiri na Landry yaga wewe umekuja kama wengine ambaye ametia tafari
kwa kazi yangu alafu ni bihugu vy'urwango cyane bana turavukana twese bana turavukana ego rageze contribution nziza cyane kandi byari byiza cyane Imana ikongerereza aho uri ariko apana kuza wica kwica bijya wakoze nibindi ari nibindi utakoze abandi babikoze Imana rero ni dutwara ni jera nizi ngene ibintu byacu bimeze ubuzima bwacu arashobora ibyo avuga yashobora kugira impact nabizi ejo ugasanga ndaguye ndasatu ndafuye nabi okay utakome faidika nini sasa uzoba wabujije umurundi kwiryohera nakagahogo keza na vinzande nimboziza uzoba umwiciye nawe wiciye ubwawe ni n'ikibazo cha nyuma navuga ni Happy Flow anasema ngo waraduhenze kuri collabo ya wewe na Medi mimi ndaifise milabo ya Jena Medi irahari I have a big tune hey this one I have it here indirimbo I can show you I can show you this is a beef featuring Medi but we wait for corona mukurindira ko tubona akora yeah ndakumva you see this wow ni sat beef featuring Medi yeah I'm not shit you need me to play it don't touch Sanibera kwa corona je lazima umeona mwenyewe umesikia ukusikia kwa Medi lakini sasa indirimbo ndayimaranya imyaka 2 2018 no projet yatanga gukorwa sasa muri music cyangwa muri business rero projet a long terme sugufa gusohora abwira ando bakaza bakabye ngo rakorabona naka no inzira yayo ni wisura kuntumbere yayo iyi ni kolabo nini cyane ibihugu byombi yapana ijya igihugu kimwe reka rero duhe umwanya Nancy umwanya wibazo bya yes or no ikibazo cha nyuma then tubaze yes or no Satbi utaramenyekana cyane ari ugitangura ushushe hamwe ubufise amaraso ashushe ushaka kumenyekana commentaire wigeze kuronka then igucinege kugeza nuno musi ucicara ukibuka ati iyo iyi commentaire ndayita ku mwanya uno musi kwandisa cyo gituma murgo muravuga ngo ba Ismail baraje abantu babamesha kurumurusha kera we buziko banyita furungu ahubwo namajambo ntuvuga uko angana cyane kuko ni Imana yandemye no munsi abona natagase gato no ubonye ko natagase aravuga ati yatagase abaje paka mukorogo don't need to see that be na waka iko fresh ngoma ndakikubazi yaravuzwe cyane na hiyo juzi umefanya video wanasema mkorogo zamani uko unauliziwa umepanda bei you know people don't need to be na shine nilivyokuwa niko vibaya watu walisema kale ndo kalimbaga ile nguri ukuri anafanana hivi tumekaona mara kwanza mize vivant kako vibaya sana sio kale akawazi kakua kasani the day na kuwa poa unaona kama nataka kukushika swaga eti mkorogo jamani warudi watu okay wakunzi wa Bujahit tena mambo ya mkorogo sio yule brother alisema walisema wengine kitambo wanaanza wanaongea hiyo wameongea wao wengine kitambo wamekuja kuwekeza tu wameongea kitambo katika interview za mwaka 2019 nilikuwa nikiongelea hivi wanaviongea maana yake sasa ni watu tu wanalomba yaga yes bakunzi wa Bujahit TV tugeze muri wa mwanya w'ikibazo bishura ego canke yeah Satbi uri ready yeah you ready Satbi je kibazo canje cyambere gomba cugurure ibibazo bya ego na oya niki Satbi umugore wawe wa mbere mwabanye mukunda ego Satbi umugore wawe muri kumwe ubu uramukunda ego Satbi araheruka novuga kuvugana n'umugore wiwe wa kera bavyaranye novuga mama Burundi buri munsi every day ni Satbi aravuga na Big Fizzo
iyo ndamukeneye ariko mperuka kumukenera kera Satbi sorry inyishu ni ego canke oya oya yo nta ego canke oya irimo irimo explication ntuvuga kandi tugashobora gufata kabara ntabwo no kwinjira mu cyo ndakibona kandi kubesha kuko je ntabwo naremewe kubesha kweli kabisa okay umuririmbyi wacu Satbi arazi guteka ego umuririmbyi wacu Satbi arashaka kumara umunsi wose atagiye Instagram oya Satbi tumushire muri abahungu wanatongoza sana no never oya Satbi anapenda wanawake sana oya Satbi yakoresheje mu queen video barajyamana oya Kachugere ni bisanzwe bibaho kenshi tubimenyereye ntabwo ari umuco mwiza ubwiragura abana b'abandi uwagira iki ubwiragura Satbi ari muri baba star muri baba sani bakodesha impundu oya njya bigenga ryamaka Satbi aratiza phone Benturo cyane yego Satbi ishaga weka fiko kamkaripia mke wako tunamaanisha bel nice yego Satbi birabishika kabura mamega oya Satbi biramaze gushika ukifuza uwundi mukobwa muri iki gihe uri kumwe na Bernice oya but ari explication uranga ariko mwambwiye ngo Satbi arashabagenzi bake biramaze gushika Satbi akabarego oya rimwe ego naciye muri accident Satbi byarashitse arabura igitoro ego Satbi baramuhamagara aje gukora bikanka kubera buzi igitoro kandi wagiye gukorera amafaranga oya Satbi amaze kugendana n'umuntu amuruta imyaka nuvuga umushugamana ego cyane kari akazi kanje Kigali Satbi baramaze kwihakanira ariko baramaze kuzinkororera bakazikura ntabizi nasikubure tugeze gahora ngo tubadaye bon bivanye n'umwanya kubera umwanya utadukundira naco ikindi gihe nitwongera kumutumira kubera ego nawe yaza Satbi no ibyo Satbi mukorogo Satbi arawisi ego Satbi siga mukorogo wa make cyane wundi wa menshi wa majana 3 kudoda turasami Bujahit TV abantu bakurikiranye ikiganiro cyacu mwese turabashimiye cyane cyari cyakiganiro cyanyu Benie Nancy na Satbi uyu munsi tufise umutumire akabari Satbi CDB akabari umurundi asanzwe akora umuziki mu gihugu cyacu cy'u Burundi yari Nancy Amanda hamwe na Beni twari kumwe na Satbi ya so much abantu mwakurikiranye ikiganiro mwese turabakunda ciao bye